Ha kejengja kau lepen kendit yutra jaka bat kedor barsnong jong kemau semai ha ke distrik Ribhoi. Uwei ubreu bamdeu khasi ubletep kerteng gumurohit kapur omtang bu ulak kulon jubor ke jaka ndreu ulapen iboru wat ban omsya ban jurip ke jaka kebalatai ban snajeri kebalatep kum ke resource rubber private limited. Kumbali ojeng tip laong bayakan ke jaka kebalatai ke karkhana penmijri long try do uba kliuphas siem ubadai ru usi barim ke KHADC. Ublatiet haga senam arajar kat nyo. Bat la ai waipat kumba kat nyo hajar sanspa square foot syakawe ke company penmijri balong try do rohit kapur. Ha kebaladon ke soskular bat la menjur lang bat kador barsnong mau semai ban buat ki kendon bat ban pen urlong ki kat tokan ki mat jeng don kam jong ke snong. Kabal penlengo bat kabal pen bitari utrai kene kejaga kalong bo rohit kapur shimla buat ki kendon re ulan nuat wat ban kluan kejaga hadu ar akar tam bat ulayat laj ke soskular. Nakaliang ke FKJGP North Khasi Hills District bat kedorbar kirang basnong ka distrik Ribhoi balalam khmat uba Rocky Kela le kendo utra jaka kumjo ya kedorbar snong bala mi khmat uba Petrus sakwa orang basnong ban pet benia akikot kisla bat hadian kania larai ban lej kendo igibor peniat jogane karkhana hendrai kabalapan kendit pat kalong ba kalakhang yaki ban rong chapok ke karkhana bat la ajinga daru dikibor pulet ke distrik Ribhoi bat anda bang lawan daladi akan ni jaka ngai iba pleng haduk ani kisah nyan ben ni kisnong kitau ki bari kamtam ni sipo bodar men akan ni ngidang ya tekhu ya kijingja ki bodar ba pher teka basolongo bat kalong ba niwan hang ni ban ya kran yu tra jong ni jaka halor ka kedum kenram hare uni tra jaka ban pli bat hapon jaka ni factory ka balango kalong ba donda ki pulis jong me kali ajongi bade ni pori boy kana pura apus te kay kabadan sanandar alor kata pijin sal ade bandan dak security hare minta dan dak pulis jong me kali ajongi bade jong ka kana para apus te nga solongo adu kata de mata kadau nga Nai nampak kata nga iba kini ki breu jongi lani ki no ilam jongi ki ada ya kini ki breu ki benaba desa ingin ya poi Bisnong nadu uslam arjar khanyau kabang lathit ya gane gachaka bat ngalai thu ra dor bisnong mangan sa aiwai ya kane hagar rubber factory da kaba en penbit penbiang ya ka agreement henry hadu benta ngadang yo bansan ya ka kaca agreement ka baklem pat pendepura hakmat ka dor bisnong ngalai yo lut ki kot gisla nadu ka dorbar snong nadu ka dorbar right hadu ka DC office ka balade penbit penbiang kot gisla junga bat enda une ulale tam haga yede bat ka agreement mag dorbar snong ngaru kum ubreu ngala so kum utrai snong bangan don ka kamram banikit lang bar ka snong ka thau ki dulut ya kita kijing kular ki jungu bat kisah haras da ka basya IFIR ngaru ngaya cekman ong ba ngaru kum utrai jaka ngam tre shu ban ai ya ban penting kenai kene ka list din agreement baru ngade ba ngan cancel no ngakarpa dobrosnong ba bakin itu ya kata bangan cancel no ya kene ka list agreement kumadon ya se gibakren na kumne kumtai sepang kata ka benami ngau try jaka nga ai wayu habang amla on pentrikam un pentrai kat kumi kendon jonga bat ki kendon jonga dobrosnong henry ka weru uklam fulfill ngala report ru saga district council haka arpu tarik benai Januari mentau snam verbal report ban maki kila sedang bensim action ki one inquiry hangne ba ngalaong ba lada umpat don ki kot kisla ki babiang nanga bat ki kot kisla babiang na kador barsnong himde ban ai ke terding license saus nem ularon klem tip ka dorbar right klem tip ka dorbar hima klem tip ka district council klem tip ka state government henry ulala ban penia ika kendit kensan haka pratarik ubnai agos uyo terding license kapenlongo inga kum try jaka kapenlengo ru ya kador bersong ku manyetip ngala ai ka complain ha syua jong kata ngala ai ru ka complain support DC office na du tarik u Julai rengkat ki por attorney ki bangala thung pedang jumpam bun kam ngala thung ya uba min makri bad uba dipol rata tiang bakin ya cekmat ban pei ban kmi ya ganeka kam dengan sulungo baki bor jong ka district council bat ki bor jong ka district administration kimle AA ngasungu ya ka FKJGP ka balakot inga mentakasi ki ongwan ngin pei ki kot gisla jupi namar baka don ka huri ura po snong po thau ba pania illegal kata ka company pide way ubadon ga jingkit kli ki ongwan ngara gi kot kisla baro ngala ai ki haki ya gi jing sisa baro ki ba ka dorbar snong dorbar right kala ai ngala submit yaki kila petu ikot kisla kumno kinya chekmat ya kata ngapil ru hakamat jong sunjuk
ka dorbar kirang ba sinong kilawan na gajing sukhya ban pek ya kan sinong ka thau ngapen sngo ya pi kum trai jaka banga khlam ya lait ka weiru ka kendon nadu na sinong nga ai ga information cha ka DC office nga ai ga information cha ka police department ka port bawan joint inspection bar ka dorbar sinong roba sinong dalade bar ka konhun ngilawan joint inspection nga ai wai khat nyo hajar san spa san post square feet ka jaka hapren gajing bun kam jonga ula encroach ya kane jaka ki bapli dorbar sinong kim tip ula tei ya kane palat ar akar nga sulungo bah bangala komplain ya kata sagi bor jong ka district council sagi bor jong ka district administration kim le ai ki ai por ka balengo kalong ba ngiwan hang ne haka por ka ba ngiwan inspection haka khasau tarik Julai rangkat bat kini ki bor sinong ni khot igi pulit bikin wan senran ki wan dang ila ajan dep kam mentakas ngi ngalungo bantip habang iwan mangi ni pentip sine bandrung ban pe mi rangkat bar ka dor sinong tangkat to kan nengon bagi pulit kila ap lupa te ka ke badon seledet ngangam la bantip syong hapi gi pai ba syong hapi ginong syong sinong syong ro ginong yalam seng balang bakin tip ya ka jingisya ya ka jinglong jong une u bawan seng gene ke company u banyu rot ya ki hok jong ngau trai jaka yu rot ya ki hok jong ka dorbar sinong yu rot ya ki dor ya ka dorbar right but yu rot ru ya ki bor paniat district council bor paniat juga